Turasuhuje tunabaha ikaze, turagira ngo tubabwire ko utu tuntu tw'utu tuzu ari utudiru turi kugenda dukenerwa n'abantu bagiye batandukanye. Ikibanza cyambaye ubusa ntabwo kikigezweho cyane, ni ukuvuga ngo utuntu tw'utubanza turimo utu tuzu udufate nka diru. Aha hantu ni akazu gafite pariseri igenda ikagera hariya hirya mubona, ndaje tuyitembere, dutembere agapariseri kayo. Ni akazu gaherereye mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyagasozi, gafite pariseri ingana gutya. Umuntu arivugira ati reka ntange aka kazu ndebe ko nagakuraho umusaruro kandi n'ukaguze akaba yakabonaho umusaruro. Pariseri yako murabona ko ari ngari, ni pariseri ngari rwose. Ni ukuvuga ngo ubundi cyakabaye ari ikibanza, kakabaye ari akabanza ushobora kuza ukaba wakoraho utuntu dukeya, ukaba wakubaka, ariko harimo akantu waheraho uza wubaka. Urabona ko kubaka muri iki gihe ni ibintu biba bigoye. Umuntu yavuze ati uwo kugira ngo umuntu agatangiraho yagatangana n'aka kazu karimo. Ni akazu ka hambere, ntabwo ari twa tuzu bahita basenya, oya. Utu ni utudiru rwose tw'abantu b'abajeni baba bashaka utuntu bashobora kuba bakongera bakabona aho kuba. Twe tubabwira yuko ducukumbura, tuba twakoze icyitwa ubucukumbuzi, tukabagerera ku tuntu tugiye dutandukanye. Hafi hariya ni isantere, murabona ko iriya ni ipoto y'amashanyarazi. Hariya ni mu isantere, ni ikibanza, ni akabanza kegeranye n'isantere. Iyo santere ikaba iri mu miturire. Urumva aka ni akadiru rwose kadakwiye kugucika. Urabona gafite inzira impande zose, kandi ni ahantu hatuwe ku mafaranga makeya, 2,200,000 ukaza ugatsindira aka kazu gafite pariseri 2,200,000, kandi ukaba wanegosiya na nyiraho ukareba ko hari icyo yakugabanyiriza. Ni akamari rwose kadakwiye kugucika, kari muri karitsiye nziza, ahantu hateretse hameze fureshi. Utuntu nk'utu tugenda tutubagezaho tugiye dutandukanye ku bantu bafite amafaranga makeya, tubibutsa yuko si ibyo gusa, tugira n'amadiru agiye arenze. Murabizi tugira n'amadiru agiye arenze, umuntu wese aba yakwishimira kugura. Kariya ntikagucike kuko gahagaze amafaranga make cyane, 2,200,000, akaba ari igiciro kiri negosiyabule. Ushobora kuza ukaganira na nyiraho akakugabanyiriza amafaranga rwose, ukitwarira akamari. Urabizi ko kubaka kuri iki gihe ntabwo byoroshye, biba bisa nkaho bitanashoboka, kuko kubaka udafite icyangombwa, aho hantu hatemerewe kubakwa, biba bigoye. Ariko iyo ubonye akantu nka kariya karimo akazu runaka, twebwe umurenge wacu twemerera kuba twasaba igikoni, ukaba wakongera muri ubwo buryo, mu buryo butari tekiniki, kuko iyo harimo akazu nta gutekinika kuba kurimo. Twumvikane, ni akadiru, aka ni akadiru, mukatubaze turakabaha ku mafaranga make, 2,200,000. Isantere murabona ko turi kuyishyikamo, ni ahantu ushobora kuza ukishimira kuhagura, hakakubera inyungu. Hari n'abantu bakunda kugura ibibanza birimo utuntu nka turiya, bakabitereka kugira ngo bizunguke. Na kariya ni akamari gashobora kunguka. Ni ahantu heza rero, tunabashimira kuba mudukurikira. Mujye mwibuka gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu mavidewo ataha. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.